Malo na ngā rurua tala whalawa o se whapoponga le nei o tala mai I Australia ale Radio Samoa. Ua whaia sa la pata inga le tamata I whaipule o Jackie Lambie, uri patia Nine News e whaatatau I waatau a saina, le ana wheta ua ina le whaia o sa lato whaata I tainga I ngā tai whale o Australia. Wai mai Lambie I le porkalame le Today, ina ua mai ana whaamaonia ni mtanga rengo le puipuinga ni waa se tonu a saina, ua whaamawina I le tu I sa sae o Tasmania, e le o saina lea e whaalawelawe I a te ia I le tau na leila, a o le vaenga o le puipuinga Australia, ma mea whai ngā ruenga o lo lato umia. Wai mai Lambie, o le mea moni o se tūranga whaamaina, ne le ma whai o na o tātou puipui o tātou lava tangata, ma o le tūranga lea o lo popole iai. O tā ua tamata I whaipule na te leiloa, pe ma fwoi se awa le iai ni a tātou misos a au se tāria, ia wha so o ai lea tunuu. Whai maira matanga ruenga puipuinga o fuawa ai a saina na urufale de o ngā sami whaasauina Australia I le tae awana nafi o lo ngā nue nei ma le militeri a New Zealand I le mata I tuwina o ia maa. Waiu ina mō riara tamai taitau si mai mai sini leo lo o wheta ua ina na ia whaia ni whaamatalanga I lungo se video I whaatatau I tangata Israelu. O Sarah Abu Lebde, sa whaile leila na tōninga tausi mai de wharamai Bankstown, I le teimina pu e nai le video, wa whaalau roa soro nei lunga o penga ta whaerangi. Whetau wa inai lo la whaio Malaysi tausi mai o whaamataranga I whaatatau I le whasio tio ni ngase Israelu. E duas furono tausanga o le ua mōria, na pu e ina le ofisa o reo I Sutherland, I le awhala fitu le whiawhenarafi, mōrianga e tolu o Commonwealth Offences e au fiaire whaamatau ni sāwanga whao ngā se au unanga e whao o aire mariu ma whaamatau I se tangata. Wai maire komisina o leo New South Wales Karen Webb o mōrianga ua whaiaire mai au ngā ruenga whita sa pengai mara au sue ma o tō te tala I tuala tamai ta idea se ia tūra I le whaamasinonga I le aso se furuiwa o mati. O lo iei nei tine mu ua whaamanu alia I se afi na sasao ane I se whale Western Sydney, le ana wala awa nei le whesoswani whaamavawe le whaamavawe na mu waisa unit I Wayland po le lata le se furu le pō na pō. Whai mairi pote o leo na mua I le ano o fuanga, ma tau mu whai e ave ese mai la tau sai te tonu le whale na mu. Ma whai ona tape ina le afia le tine mu mulmuriane, ma wata ue te lele afianga o le whale na afia. O tine mu ua whaamanu aria ma fua maina ua pa uana le tau warunga o le whale, ma o lo whaataria se isiri poti la tamai le tūranga o iai na ia tangata whai ngā ruenga. Tā ua le Nine News e le eisa tasi o tangata sai te tonu le whale o whaamanu aria, ma ua tā ua o lo msarumia le nei whaalawe o lo wha ngā sono iai le suenga. Wa iei sa whaamama avenga ma le au whaita avale le vasa neina ua whaeroa mai, le pa ua le tau le penisini e mafo mai le whaatuai o le manaonga, mo le suau ui atunu I whafo, pe ona whaeroa mai le ACCC, le Australian Competition and Consumer Commission. O le ripoti mai le Nine News wa tā wai, o le penisini I Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, ma Perth, leo lo pa u tau, ma ua whaeroa le pa ua o pito ma ua lalo leo le tau o le penisini ua whaamawina, mai a ai te tele I e lima o le atunu utaru mai, le maasina o se te malua a whelua tasi. Whaeroa whina ngalo le au whaita vale le tunu, o se tala fia le nei vai aso, whai mai le ACC, o le pa ufo I tau o lo whaatau inai le penisini whaavau malo, ne mapo anga lea, ia atoi ma le titi o le manaonga mo le penisini mai atunu e pe o Saina, e mai se Europa ma Amerika. Tala mulimuli, wa iei tangata ua mariu mai le whaamai o le Japanese encephalitis, po le JE talu mai le lua lua, le mafua mai le namu. O le tangata mua le ua mau le soifua I lea whaamai talu mai le lua lua, ua whaamawina I tono New South Wales, ai toi titi nei toru tausanga, talu ona whato ai loa le itu ai ngā whaamai. O le ua mariu o se tamai fitu se furu tausanga le matua, na mariu le wharamai le amatanga o le vaiaso, sa tausia ai le mauta ngase ma mata I tue fōmai, talu mai le amatanga o le masina nei. Whaailoa e sui mai le soifua maloloina o le ua afia, e fōringa na afia mai le JE, a o iei sana tā whaonga I Murrumbidgee I le masino Januari. O le JE po le Japanese encephalitis, o se vai Rusia ma whaiona whea vea I namu, ma ma whaiona afia I tangata ma mea ola.
O lo iei se tui pui pui ua wanoa mo lea wha mai, ma e mawhai na pui pui a mai ei tangata e ale le wha ngaina o le repellent, ma le alo fio le anga i so i whafo le whale, e mai se lawa i teimi e malosi e le na mui lea fiafi ma le waweao. E mai se o le whai o pupuni o wha malama, ma whai toto a wha o ngā high screens. Ia o tala nā le Radio Samoa, wa fo i lau wha fonga mai le ne yaso tātou wheloa i a tai au, I say si wha popo. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampania le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Pe so te mai ungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitulua. Pe a manamia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. City Car .nz. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o kula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. Sulungia ele masina Bifa apefea Nangalo atu oea ita Samoa Ole penina Ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Se mamoli atu ai Samoa, Matalasi.
o te fia lava e toi whatalofa mo wholofa I a te oe le nei fo I vaenga o le tautua a le silfongo Samoa, le radio Samoa se fulu li mai vatolu a mo I Aukilani ia ma le whaapoponga fo I o le tātou porkalabe masani I na ua ngā ngaifo whaiva o Samoa I le nei aso lulu le o ngā tutonunga le mu o le vai aso whamalo le tauatai whamalo fo I le onsai tiute ia ua totofi I le tunuu ina ua ngā e fo I le la maala usu le tunuu I tofinga ia mga luenga ua masani ai malo le langi mamba I le lolo le tātou tunuu le sofoi ia o le polkalame masani le nā o na tuli foi mawhasili ai ia le tunuu e winga I le tāua tele o le malu I fale le fale tua ia e mele palamo ia whapena foi ia le uso ia Matt Luatua from the Advice for Life ia se ia se teibi o na whaawau lea o le whaatalofa I le tunuu ia ai tātou folau le fola le nā le whala wa mai o na fola le tai au e le au whainga luenga ia se ia o mai lava le nei teimi ia e pei o na tāua lunga ia le au nanga ma le tautua a le talenga e whonga mua ia whapea foi le tō whapole tō whafo ia seu Manu Francis Ione ia o leo whaatalo whatuai ma le whaaloalo I le pa ia maurunga le tunu alo maia whaatalo whatu Matt palo le soifu munuia a whio maia matala mai au I le tāpolo kalame o le malu I whale ia malau matawha ioi o le fau tua lea I mea le lei mo le soifua maloloina ma le soifua le lei o tātou tangata tālofa lava Malo so fu manguia o fionga savea ia faftai lava mo le avinoa ni aso ma nge pa makango fia le la nge aso ia le tua me uma tai lava mo le avinoa alo faftai taua vava ia tu le matango fia mai o lau ula o lau pisa ula pua ia malo faftai mole tali vala au foi I le faatala ulatu ina ia se whaapoponga foi o le tātou porkalame e manino mamana mana mai le tunu tātala no mumbua I le mataupu le o le life insurance le tāua o le iai pea o le tāpenanga o le puipuinga o lo soifua ai maise o se mea tua iai ia le tamā po le tina ia po le whanau foi pea te ua o mai ia ni whaarawe lave whaafosei tatala doa I le senga o meo policies ma whaatala noanga o le ale au ale mua o na whaatala noa I stangata ua wala watu I a te oe fia whaiso na policy for life insurance yes ma e fisili mua sa vea e o le high level disclaimer o le disclaimer le high level information only ele se advice mia se advice ia vili mai au la ngumela and sa vea give you that number soon. And we can book an appointment, book an appointment, and I'll take you through the advice process. But today, ngale high level advice, general information only. Yeah, so Savia, Olofisili is regarding the insurance, life insurance. There's a review. Olofisili nga Savia. Yeah. Whapea wa mata mua lela o le atusia lau le policy if toi mo oe. O le a e alu e whaile lua tala noanga e waile whapea watu loa, tusi loa le policy le teimile nei. E tauna i eile process ia po o a wala fo I o whiutanga inga ma whaatala noanga e whaimo mua. Yeah, ma e sili. So today actually, e kolu appointments nga whai o Mangele, Papatoi, Otahu. And so the first thing I get away more to find out first meeting is called insurance fact find. And so first meeting, just find out the plans, the goals, the what the client wants to achieve with or life insurance. And so for my client now, okay, I've got 4 children, solo mum, take care of the kids. And so the first meeting, they write down all the information, the details, personal details, children's name. Have they got a mortgage? Are they renting? So their financial situation for every taua for me to draft my recommendation. Ai ka alafu versus kokongi,
any health issues, because again, it's our for ile ngasi, like diabetes, like any heart problems, aula or not, that can affect the premium or the goal of the insurance, and then the BMI, the famous subject BMI, height, maulunga versus mamafar kangaka. And so the first meeting, I just enter all the information in the computer. And then after that, I go away and spend about, I also spend a report, statement of advice. And then I put together everything from the first meeting with some prices. I can use 5 insurance companies. If I'm paying on the gasi. So, looking at the bank, they just have to use the one insurance. So ASB Bank use AIA, ANZ use Chubb Insurance, Partners Life, I think, is either Kiwi Bank or BNZ. So if you go to the bank, the Gasiel insurance company, but with me as an insurance advisor, or the benefit of using me, I can go to all the 5 top insurance companies and give me all the best price, the best cover. I always figure out which is the best one that suits my customer. So that's an advantage. And then the second meeting, I see them again the next week, failure recommendation. So sort of price, make sure the price fits into their budget. It's very ta'ua, because a lot of us Samoans, when I give the price, the first price for my but when they think about it, and so I always break it down, maybe 3 or 4 different prices until they're sure if they can afford it, because get them up me a rush them put it through, and then misi pay mingi. Yeah. Because if you miss 1 pay mingi, 2 pay mingi, miss lorkolu. Will cancel road policy nga. And then my mouth gave me, all those 3 meetings, and we'll cancel the policy. So very ta'ua to make sure it fits the budget and it fits for purpose. And so so after all that's done, kalau sia a kaulia policy, and I find diabetes, facing my mafe rola, card policies, I have to reduce it down to fit. Yeah. But very ta'ua to then the next 12 months. The client, and then I go and see them a second time 1 year later to review. Very ta'ua to review, because the next year, the following year, get will stop kind. So if the client no more smoking after 12 months, and get will lose a few bonga, so get the client the second year, and then if the diabetes clear, price. So that's why very ta'ua every year. Really matter to review your policy, because everything changes. Get all single the first year, then for the second year, or divorce or have a baby. Get all rents the first year, then the second year, have a mortgage through MLA, and then circumstance change, and we have to adjust the cover of the insurance. So very ta'ua to review every year. And sadly, clients, when I go see them for my we were living a little life insurance policy through the bank. I've reviewed 10 years now. Got an email, the price is longer price, second year, but it review, so it's very ta'ua to review it, because it's circumstances, every time. So, good question. Thank you, Savea. ta'ua lana wai le tutusa uma taimi o le tausanga. Sometimes walu fo lunga le tau le soifua inflation ma fa pena fo yo na taungata I lava ai tau tele la pe o le affordability and fa yo na toe a toe tilo ma toe fetu na ai ina ma fa yo na on reduce the value a la lava le policy o le sa o le na very important, because sometimes the second, third, fourth year will come cancel policy. But I review every year. See, I'm going to reduce the cover, but don't cancel it. Yeah. But reduce it down. Or, let's see, option, pay level cover. And so the wing of level covers, you lock the price in. Or the price, the price all the way to age almost lima or valsfulu. It's more konga if you level it, but it's cheaper in the long run. And so you just pay the same price every year. So they see option now. O le telefoni le sunga ya matulu atua mo le silafia le tunu a mo le amano le temile ne fa tala no inai ia le mata upu e insure lo ia lo soifua
ia a o anga I luma le soifanga dei. O le o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. O lo ilunga fo o le tātou screen, ia le swafa male numera e maua, ia le sunga ia. Mat o lua fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ai, lau toi fisiri atua le mata upu lea, walena e whai mai nei. E swing, things changes during the year. Yeah. E alu tau file uraula. Ia whapena fo iona e koleni maua le soifua maloloina. Ua pa el tino, body mass index, ua sau ilalo le pa ua pone. So, how often do you have to do that annual check with a doctor? Se fo mai le a oepo, se fo mai provide mai le insurance company. So, man, very good. Some insurance company like AIA, I think Partners Life as well, if they lako incentive, if you go and join the gym and exercise, they mawalo discount. Mawalo discount for the life insurance. Lalo le go the life insurance le kiki. So some insurance companies do that for our people, or for people in general, And so very tahua to go get a health check because makauri for our people we're too busy working. Ngari alu ngalwenga usupo ngava so fale fai dinner to make look after the kids and then more. And we busy langa we're too busy to go and do those things with a lot of barangi if exercise they have a lot of time to do those things. And so a lot of our people, over the years, will mamafa kele ngasi. And so, resime fo I amai. Ele kaya fo mai ngai ele mga umi e ko kongit kupe fo mai ngai ko kongka kele kupe fo mai every year walu lungar kupe inflation So mawul mai they just ngalingo fo fale and then take a Panadol and that's it. But it's very tawa to check with the fo mai. Because just like your kavali, every 6 months, ulan me failo kavala, you have to get the fitness. I ali failo mo na fitness, mawal leo wala failo kavali. Saloi. So just like that, if we tell for our bodies, we do a warrant a fitness check for our health. It's simple. Ngale video for my book an appointment with you next week. Do some blood tests. Aluru for mai ngai loa for mai your condition. He's got all your records on his computer. For mai Kamale's got a heart problem, stomach problem, head problem, so he knows what blood tests to carry out for you. And so you can do a blood test for the faku, for the diabetes, for the suka, for the koko maulunga, for the stroke, cancer. So say blood tester. Do that blood test, mawalula results the following week. Ke ulai lafi le, there might be a mai le lafi kong lo kingo ai le lo oi. Because fa pea oi le ma lo si lo kingo. That's why a lot of us get heart attack fa fo say. And you always hear stories of sorry, that person was really strong. Because we don't know what's happening inside. We feel malosi on the outside. So that's why ta'awa to go to your doctor maybe every 6 months. If a law warrant a fitness check, health. Man, you tell him. Everything. And then if there's something there in Maua, they catch it early. Walaki oe. Se whiro langa pea Maua early mea. Ai mangaya pea catch it 2 years later or too late with stage 4 cancer. Ia karo whae ngale fuluma singa o koi on this low langi to live. And so obviously life insurance pays out if you get a terminal illness and you have less than 1 year to live. Yet the life insurance will pay out straight away, but it's better to catch it early so the formais can do some, kongfiki and kaoko and surgery and clear it and then, save your life. So that's why it's very ta'ua to check your health with your doctor. For me, I do it every January or February. It's like a routine for me. Go sanga uma. Let's go get out of the way, get some blood tests and make sure there's no surprises in my kingo. Ta ua tele whaafonga mai le tunu ta ua lo soifua maloloina a wai le ai ma se fesiri e mawhai ona le talia i le taimi o le a fuafua e tusi lau policy tātou e tala no tasi ama whamanatu i le mata upule ta ua le trauma cover. What is trauma cover? Ai o le ale umi e mawhai e ona whaatali pe step down fo ima.
If you see the trauma cover, very taua cover. May se aka ko sa more working in like factory, warehouse, construction type of ngaluenga. And mga mir kanga ka to get income protection to protect their loan or mortgage protection to protect their mokesi. The only problem is a high risk ngaluenga. Like factory, like storming, like driving the tractor. Yeah, ele ko liale le kuenga kavanga the income protection male mortgage protection. You have to rely on ACC. So trauma cover is a good cover because it's very similar to that one. I facing a singa. Trauma cover cover oi for lima se fulu kuenga ma ikinga inga au ma kumau. The serious one. I always tell my clients, yeah, all vili mai au ba mo ko viki because ele cover me nga o the flu. Can I get a payment? It doesn't work like it has to be a serious money. So all your cancers, you notice if your cancers, lots of cancers in our body. Our body is a living organism for cancers lay in there, but they are sleeping. So if one of them wake up, halal cancer, that's when so that's when that you go to the doctor, check it early. But more cancer, for example, then you ring me. The trauma cover pays out a lump sum payment. No only one body local sanga kongi kanga I do for them for affordability. I say la fellow kongi and I try cover you for local sanga. So that's lower sela wafit payment. All the cancer pe rosol faku, por stroke, por kawaso, por la verka vale will mafainga savali like you're paralyzed. All those kind of say cover under trauma. It's to remember, and I always say this to my customers because policy wording for insurance company, they just look at it, check it in the away, and we'll cover last month, so I'm all payment straight away. Or the trauma cover, they free, the koluma singa, stand down. So right in the amakanga akaulia ngelo policy. Aya mawas ho cancer pe osolo faku be mole stroke ile first kolma singa wo kauli policy ya kalofai. It's no payment because the insurance company poko. Yeah. Wala ko lai kanga out there. They ai mainga. Yeah. Ai mga mia file insurance e maul kupe. So they know we're going to put a 3 month stand down. After 3 months, kaulia. But the first 3 months, ele mawase me pa tupus vabla. Ma lo va tai ua tele o le whaalongo mai ia le pa ia maulunga o le tātou tino. Ai tangata na wala au mai le vai asuna se ima vai atu nei I lau telefoni sa au tu ina atu ia le toi whaalawi lo atu lau telefoni ia Matt. Yes, taila na vili mai. Taila. Ina ia wha mana malama I o tātou tangata le tā ua tele le pui pui a fo I o oe ia matupe maua a lai te malosi ma e whaingaluenga ai ke le loa le mea whafo se I o na tūlai mai. O le telefoni o le sunga ia Matt o lua fitu valu tolu I waha tasi fitu tasi wha. Thank you my brother. Thank you for the so wonderful much, piece of information. Yeah, whaafti tele. Looking forward to catch up with you next week. Yeah, whaasoi for your Matt. Ia manuia ngā ruenga o toe o le nei fo ia fiafi soifua. Ia le nā, mai le maanga ia ke lea kopenga o e Matt I le melea. Ai ese le tā ua e whaatatanga la fonga e mele. A o le tā ua ia o le nei mtaupu. Langa o le mtaupu le o le insurance. E le fifi sa mo e tala noa ia. A mise po o tātou tangata Pasifika. Leanga e manatu fo lele o se investment e leva ai I lona I le taimi o la soifua ai. Na o se mea ua ave e tua I ai istangata. Ai e peo le natural na o tātou. E mana na o e whaile tātou investment, pe whaise life insurance, ai ia tātou wola matala ma I tua le nā mea. So that's the problem with it's the mindset of our people, but tā ua le nā. O Matt rua tua o le olua fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi wha. Whaftai e mele, I lo lava papale mele on sa I leo te whaalonga atu le nā e te soi mai tua I tu ai ngā winga fo e māmi o ngā tangata e whai wai. E fo mea tau insurance fraud. Ia, ai, whaatalo whaatu, mā lole soi fo manuia, whaftai fo I tali mai. Ia, I lau fionga fo I o le fonga o le tāpor kalambe, mā lole soi fo manuia.
Ia, whatala whātula o whionga sa vea ia malo. Malo fo ili soifua manuia ia. Mana ia lei tiro toa lei malo si maila o whionga le nei fiafi. Mana ia maila la e ile fiafi ia malo lava ngā lue ma le au na pe le ponga o le mo le atunu. Whaftai, i le tali mai foi, o le seta inga i a tā whesiri mo tā mea whapena. Ai mana ia, le tā talandoa e toi review. Nisi o tā por kalame sa whatino i nai vai aso po le la foi aso lulu o tuna i atu. I le tā ua tele o le taimi mua. O le ua vili atu le tangata i a te oe. Ia ma ua set up se taimi e whaise lua appointment o a mea mua lava e anga i ile lua talanoanga. O te tele sa vea mo le fsili pe o e tā ua i o le amatanga le o le whaatala talanoanga mua. E pe ile mamalu le tunu ue e mana oe e vili mai loa ia o na maua lo le o tonu e tauna o na whitau i whaina le face to face. Pare mo aoe, I would like to know po le ale situation la iai. Ona mo le mamalu le tunu i e whaamalia tuistei mi whaapeia. Pai ako hui e sau, e whamai le sau. So it's just managing time ia o malamalama po ngā whele e iai le tātou situation e iai nei fasili o te fasili ngia i lunga o le telefoni. Wai lea la a whai le tātou apalai. O le a fo'i le tātou deposit. So just rough estimation ina ia o malamalama po o ani tūlanga o iai. So o ai lea la a whai le tātou apalai. O le a fo'i se tātou rough estimation doesn't have to be exact, but a rough estimation po le a se tātou deposit wa iai. O le a fo'i se tātou income, a rough again, or just rough estimation po le a se tātou income o iai. O a fo'i ni tātou ai tālafu o iai le nei tūla. So once I have an overview o ia tūlanga, then I have a pretty good idea. O ua mawhai ona, is it beneficial for both parties? Let's have a face-to-face. E wha manino ma wha au ili atili le tūlanga o iai le ainga i lea vai tau. A wha pefo yusi taimi ona o le mamalu le tunu upe e se sifi e whai ngā lue ngā i alo ma whanau. I e wha pefo i tua so sometimes they opt for a Zoom call. So e mawhai ona na mitu uma over Zoom. Ia whaatala noa la ia po le ale i tūlanga lawa ia, le income o me whapea. It's very surprising o no le telo le malu le tunu ule vili mai. O lai whapea la tō ele e o is a position e mawhai e ona apalai. But once e tali mai e fasili ia, either via email po le telefoni foi. But oile ai wa ia le position na tātou ua umatua te lele avanoa e mawhai e ona tātou me e ilesi tūlanga. Let's organize a meeting e whaamalamalama atili. Ia ma process ai lole o se tātou pre-approval i le tūlale. So just some basic information i le amatanga le whaatala noa po uanga vaa le tātou tila ia especially mo tātou lea e mana na o e whaatau se whale mua. So that's generally what I'll be asking in the first place. O le taimi lona lua tau te wheloa i e po le lona tolu, e mawhai ona e sau mai ia ni options se lua pe tolu o se financial institution or a banking body. O le la e sau mai e tilo i ai, ia mawava ai fo i ai po o e tala whea ngai mo le ainga lea ma lātou tupe maua ma me tupe whaalo. Yeah, mana ia te lele fsili. Usually po le meeting mua, once I have an idea po a tātou tupele mua mai o le a fo i se tātou deposit, I will give them an idea po le ale tātou potential po le a se vae ngā tupe mawhai ona tātou no ina mai. A umalo lao na koleki mai a tātou documents po pepa ia whaamaumaunga e whaamaunia e submitted tātou application. Ia maybe our second meeting, ia no o waluatu lole mani tātou approval lewa a mai le bank. Usually I'll look at 2 approvals. Se whātou i ta inga ila o client I'm going to see after le
le tapo kalame sa vea ia Madi. e lua approval leo te aluma. So I will give them the I mea fili ai lato a whaapea lava e manao le client to submit sisi application I sisi bank. Then that would be a discussion for it, but ole pe o lau saunoanga po le fasili for it. Usually pe lua lava pre-approval e tilo ina ia is a comparison. Ole asino na senga ia, for example, ole approval the same client lea ia se fulu afe se approval sa bank e lua. The same information, same income, same everything. Yes, full afe se ia approval sia mai bank se ia lua. So malo o lona winga e te whaamarmal mai na fuilai a inga the ups and downs ia po o mea lelei o mea fui whale tonu fui lea o lea whale tupe maana ia inga mi lea taimi ma lea taimi yeah, ole tusa ole vaenga lava le la tiro lo la ile tulanga le po le atonu lava le tu ainga wa o bank se la to I'll call it products po o la to offer services, yes, so ole tulanga lo la le la fasili po le ale tu ainga mo kesi e suitable mo le ainga, whether is it going to be an offset mortgage, is it going to be a revolving facility for Ilena Tatu Talanoa Ilesi Vayaso? Yeah. Or is it going to be interest only to ainga me fa pe ia na tiro le ia po pe le banko le more suitable. Wa o isi foi letters of offer ia po pre-approval sia e my bank. E faia sina ese o lato wa inga po lato o inga yo conditions ia o my. So some banks, like for example, or offers you tell nei mao, there's one or two differences I conditions here my banks. So o me umalava yo te fa mala mai ainga, o conditions here po o ainga ia le mana o mai le bank A, ia o puinga po o ainga ia le mana o mai le bank B, o fea me fa ngofie mo lato ona fa atino ma au mai le whaatino ina o ainga ia ona whaielo le whiwhilinga I tūlanga ese malawa ia, whether it's convenient for them, a whape o le tō telo le ainga le banka I le banka A le taimi nei. They may prefer e o pe le banka A ona le tō tele la tō le banka a whape titula atua e mai le offer le bank B e sili la titi ale la tō cashback. It doesn't take much suyele mato banking le si vaenga le wale e feo lolo le cashback le au mai so o me umala fa pe e fa mala le ina e faile fit feelinga male mautino fa mata e te taunu o to fai negotiations nei ma feutunga inga nei ma fale tupe wa uma fo na fai le tutu le fale tupe wa la tole banka I tanga te pe fai o le banki they themselves have a review of the whole account during your conversation with these people in the bank? Not necessarily. Ona ile vai taule nei e depend lava o le pena ye serve no le bank review ai ia o tele ata toa ia ata ulana me o le review ia if you for me fa kali le bank is time yeah. Sometimes we'll find a tala on more appointments with the banks. Yeah. Or the man for more clients here come through us. Yalo umanamato contacting a broker unit. Here from mole the branch le contact the clients. He confirms a lot of appointments. So at least or lower yes if I'm mounting up me if I appointment rather than on a portal of silly sometimes a review so it's an opportunity for ile bank la so ye our tomato clients a review relato internet banking to different services available for a review within the bank itself tatu o tasi le vai tabalunga tatalendanga ile mata upu fo ile about credits, your credit rating. E iai le tangata na wala au mai a te awa wale lo le whasipipa. Sa utu si ai le website, le upenga ta whailangi e mawhai e, nā wale tangata la tau e siaki
lona lava tūlanga o le tau le leia, ma le leio lana tungi ai tālafu. Ia apo fea fo i o lungo le scale e fua i ai le malusi anga o se tupe o le manatu e te tauona no mai. Ma le whaaloalo. Yeah, tusa o le credit rating e mawhai ona e susu atu le www.centrix, which is CENTRX.co.nz. O le manei o le website lea e le aiso na tutongi. O le lei fo i o lo walu i le website lea mo la to e siaki low credit rating. E le a whai nai le inquiries le la whai. It doesn't impact on your credit score. Wa a whape te sua to e whai so inquiries maybe a mobile phone or afterpay o mea umalawa whapea. E impact ai low credit rating because o le tele lava o inquiries e whai outside of Centrix. Ia o le tele fo ina o lona it does impact pe iai lona whaina i lau overall score. Lona winga la, anytime, it doesn't matter how many times you go on and off the website. Yes, and they reckon you can do that as many times as possible. Probably I would maybe recommend po se whautuanga maybe every 3 months or 6 months. Pero o mea na tatala no ai o ani tūlanga i mawhaiona e whaia ina ia tau improve ai low credit score. E tau mawhai lewa lai e make sure e pe uma tatou pili on time. O me uma whapena and I want to tell any tatou inquiries if I outside of Centrix. Ia na mawhaila na elu maybe every 6 months just to have an idea o le ale movement o low score la iai. So yes, ele so na whaina e mawhaiona e elu e sia kilo score without elo yes e whaina low overall score. Ma lo whaftai, o le telefoni al whaltua ia e mele pe a whai te fia malama tini I mata upo o le malu I fale, ia o le whatawina o se fale, o le sailia o se fale tupe, e whai aile no ngā tupe po le pre-approved loan mo o e malo ainga, o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Toi wha whonga olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, wha malu atu no le tātai mea tāua, mta upul nei e mwhai o na toi lau li liu, ia matoe a sia ina ia manino I pere malama o le tātou o tunu ia e la fotu I lau fionga le faltua wha mai o maha taurunga mai le tāpol kalambi le so. Ia whaptei tel sa vea mo le nei foi tala noanga I le nei a fiafi e pei lava o tala noa ia sa uma vai sa uma o lo te le lava le ava noa le o te le foi le o ngā le por kalambi ma le wha tala noa ma le wha malama la maina. O ia tūlanga ese ia le malu le tunu wa iai lava se mea e fia malama la mai ia vili mai e fia lava e whaamtala ma wha malama la matili o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o le emaili on emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia manuia tele ia malolonga o le fiafi ia pa soifua la wafionga sa vea. After tele ia te ol faltua tuli matai foi ia le tafelo inga le solulu o lo anga fu nei but we tele ia nga luenga tol nei fiafi no nga ngai fu feiva ia e mse foi o le anga tumbo le aso ta o le fata fiti o nga luenga se ia o ina tawalunga le asfarile ia ai fai asia mi o le tano avele stona madria ia le nei vai aso toi ia ai fa soifu ia mo tem nei. Ia, soifua. Soifua. Ia, le na, le whale tua ia e mele palambo. Te maua le telefoni o le olu fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O le anganga fia mo le anganga whaftai. Ono o nei fo I alo mata mawhanau o le atunu o lo ngā lulue I ia fo I whaiva. O lo mwhai o na wha maana lama mai ai I tātou, ma wha ma ite ai. Ia ma le wha manatu le tāua le life insurance, ma le tāua. O le mafau le whaatauina o se whale. Te le tau alu le whale tupe. A whai o lava le tupe maua mai oe ma le whanau. Ua mafau o tau na whaatau se whale malu iei le ainga. Wala au le whale tue a e mele palambo o lua fitu, valu tolu fitu,
valu fa valu o le tātou tāle pese taualunga atua i talanoanga na Matt Luatua ia Advice for Life ia whapea foi e mele a palamo o le Mortgage Advisor.
vai unitala e paulava ole vole olanga e vai lava fa pena o tamasa di ailava ole aitala ole meo popongia e ole mai le padao se tupe sola ele tongia ole mai loa o se tu mai e mua le manao e tongi se tupe ai e mau paulava ole vole olanga e alua I lava fa pena o tamasa di ai lava nisi o te mai tai fai tala vela ula uai vela ua solo o ai leang au I ai numero tasi e lea no mea si tama le sui ai o tala fole mamai o leang o lima tangaloa lava I maa paulava ole vole olanga e alua I lava fa pena o tamasa di ai lava e paulava ole vole olanga e alua I lava fa pena o tamasa di ai lava le fainga ta te leo nei langona po ae winga o le anofana o tinga o le mawhaina inu le nei ipu e o ona a o fea upu I le tano whanofonga na o a use ia I ulo o la te lawa Veto atasile nei polonga ai longa e langona a ofea foi tala no anga I le telefoni wana ola molo tofi ole ta ofenga I gato oti ia fama me umale fea lo foni Loa ua e wha mangaloa u ai o le fili na wha ase I o umanatu mai mau pe ana e loa mai lo nei fatu ai ua le au ngā taimi ua alu ai o te tu mau pea I tala noanga I le telefoni ua na o lava lo Lava
Ai wo pe se ia wo fola si malai. Mai mau le mafu ka ngala kala sa ola por fakura ngari ai wa masai sai. Au ke manga ola se ko fa fo ir kai mi ko in la vai de kamno reka. Ele no ko si o kalima la mo ko pa ia si o kama. Ele ai fo se ko kai maka parpala su mai akwa bea ku iri wo ba. Se ia le na wa mangu ya ai se ko ka nga ia fa mu di wa. Ang ila pe fa mangano wa ko ulan perkara kayo nga mga ku ai fa mayor. Bea ai le bea ro fi. Ola bea yo le ma. Ai o te tu mau pea Itala no anga ile telefoni Uana o la balo tofi Ole ta uafenga inga tu oti Ia fa vai me umale fe alfani male fa maoli Ai fai la balo tolea Olea o fatai bea Foi maiole lo famo ole mana me E tu mau pea Olea lo famo tu mau E tu mau pea Jana whanawhau tia roa, ua te talaina nei leo au nanga e veni, mō whaatangwa i Aukilani, New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale upu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava i le Car for You na fisosoani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa. Awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You. Pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa. Pe faso tai mai le matou telefoni. Ova te lao lolo a fitu whaiva no walu. Fafisili mo en po alofa. So faso i fua. A whai alo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai Aukilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iaia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. E whaatala whatu i se whaopoponga o tala mai atunu e mamao matala o le Pasifika.
E momo atu mai Amerika mai Ukraine, wa maariria tunu e lua e peona ta ue le ripoti, ia ia ingo se marienga e whaatatau i oa whale natura, ma le toe fausia o mea e peona whaamoniane i le CNN e se sui mai Ukraine. Whai mai le CNN o whaamtaranga mai le sui lea wa ta uai, wa ia i sea marienga ina ua mawhaiona ave sea uma mea ele i mana o mia, ma ua whaamanino le leile ta o tonga o lea marienga o le awhisosoani mo se while mu ma le puipuinga mo Ukraine. E wila ele i whaamaunia mai e Amerika pe moni ua maria i lea marienga, pe i tai wali potia ua sauni nei le president o Ukraine Volodymyr Zelensky e whai malangatu i Washington e na yaso lumana iai. Waria e mai nei whaamtalanga, ai le i levona whairoa le suira vale atasi i a Ukraine, ua sauni lo lato watunu i se marienga, o le atu i nātu ai i a Amerika le avanoa i a lato minerale whaale nātura, a i a awai Amerika i se whaaputu ngā tupe po le fund mo le toe fausia o Ukraine. Mai Gaza, ai titi mai peto o ono pepe maari riu i tono le rua vai aso i Gaza, ono o le lei o tūranga o lo tausi ai, pe ona whaino mai whaamtaranga sui mere soifua maranoina. O fō mai le wharamai reo le Patients Friends Benevolent Society, no lātou whairoa e toa iwa pepe na o lane le wharamai rea, ai ei tūranga nā a fiai, tau fiai le wharamai, to o lima na mau ola, ma le isi sa matua i tinga ina. Wai mai le mau anisi o ainga, wa mafuona mau ola o nei pepe ona o le malulu. Wa ta ua i ripote le BBC le bala au fo i le wharamai rea, mo le tuu ane o ni caravans e mawhaiona whesoswani i le siria mareiwa sa lau fasfo ni mafi o tangata Palestina o lo no nofo i whare i e mawhale e le tu mau. O le mata upu leo lo tua ia i pea le Hamas Israelu o no le le whaatangane o le tuu inato o whale i e mawhale e whesoswani i tangata Palestina o lo o mo o mia lea la veai. O le toa tele o le whaitau au whai o tangata Gaza pe amare 2 miliona o lo o nofo solo ele o mautu nofo anga au mawai talua na toa whitawinga i Gaza ma o isi a afianga ia o le tūranga o iei o le mau ola o nai whanau o na o le lei o mea o lo o tausi ai. I saina, o scientisi i le Wuhan Institute of Virology i saina, o lātou maua seisi tu ai ngā coronavirusi i le mea o lo le pea, e mawhaina ulu fale i sela o le tino o le tangata e taipei lava o le SARS ma le COVID na awhiai le lalangi. O whaamtalanga ia mai se suenga munimuri nei na whaia, ua lo mia e ui e le o iaini li poti o ni tangata ua awhiai le aitu ai ngā virusi, ma ua whaeroa i lātou wata mamai nei mata upu e le o iei se tūlanga la matia o lea tūlanga i le soifua lau tele o tangata. O le virusi foula leo se vaenga o le au ainga o le tu ainga virusi na mafua i le MERS po le Middle East Respiratory Syndrome ai whamaida au sue o loo whaawau nei o na o lātou mata i tuwina lea virusi ma whaeroa mai ni updates i tangata lau tele pe a o i se tūlanga e ono lamati ai. Mai le Vaticano, o lo tu mau peo no foi natu taru sanga malo whaanga o tangata lotu ma le Karesia Katoliko ma le lalulangi mo le tamapa ia le whaururunga le Karesia Katoliko Pope Francis po Pope Francisci o le whaata otoria i ngase le tino i le teminei. Sidia ma le vai aso taru na tau fia i le wharamai o Gemelli i Roma ma o whaeroa i ripoti le pneumonia lo o hawhiai ma nisi wha le tonu tau le soifua maroroina. Ua valu se fuluvalu tausanga o le soifua o Pope Francis, ma o le ripoti le tamai mai le ofisa o le Vaticano wa ta uai, o lo o iei pere tamapa ia le tūranga pe ona iei mai le aso na nafi, ai saun wastasi o whaia o ngā sinia i le Radio New Zealand, o Dr. Nick Thompson, o Pope Francis, e manatu rawa iei le matafa ioia le Kalesia i le Pasifika. Talamurimuli mai New Zealand, ta ue ripoti le sole asa idea le minister le vai fafua le New Zealand o Winston Peters ni tali le mata upo e whaatau i waatau wa saina i le Tasman Sea a toa ma se marienga ma le atukuki i ana whonatanga o le awhaia i Beijing i le vai asanei. Ta ue le Radio New Zealand e sidia ma le ruai tūrana whaia le whaataranoa ngā Peters ma Liu Jianchao le whaururunga o le matanga ruenga le puipuinga a le Chinese Communist Party. I le mata upe whaatau le marienga o sainia saina ma le tukuki, o whaeroa i ripoti o le isi vaenga o le marienga, o folanga e whaatau i le University of Beijing, i le Blue Economy, ia mai ono mawhaia i fo na whausia e saina ni wafu i totonu o le tukuki.
Tala nā le radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo ia salulu, wheiroa ia tai au, soifua. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa ono. Talo le tau a wina atu ia te oe e le api ma le Finance Direct. Ala au api i le o lua o malu wha lima tolu. Mi ape a whai o lo i aise mana onga. Ia mani ai tālafu fo i au wha le tonu le mokesi. O ina e mawai le vesosani a wina atu le talo le tau mai le Finance Direct ma le te maitai o api. Ia, pei o le sila ia i le atunu u le aso nafi ma le so. Winga matango fio le talo le tau na osu le la i le tau le ono i le taeao ana le i la. Ia se io omba i le so le mawalunga le mawhanwhana le ea i le lua sifulma le tolu. A fiafia na neipa u atu i le sifulma le ono. Le tala le nao le tau, aso a taeao, winga tutusa lava o le so o le a whape na ona mori mawina mo le aso a taeao. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Orualua Ovalu Fafa Lima Tolu. O leo o sifulu minute mo te aile I tu lai lima I le tautua mo oile si ufonga Samoa, le radio Samoa, sifulu lima I vatolu a mo I Aukilani. Ma lei a tau o savea se iuli I le nei fo I o ngā tutonu o le vai aso. Lua sifulu ono o Februari, lua afe lua sifulu ma le lima, to e lua aso tātou o le aso mua o le aso tō nai. Aso mua mati, lua afe lua lima. Mai le vave tele o le solo aso. O le vai aso maso fo o le nei masina tātou whātou whātu la ia lea. E le masina o Februari o le amatanga fo o le nei tausanga fau. O le atu le wha maloma le whaafitai. I le lolo le tātou o tunu ua e mese fo o tiuta ma whaiva alo filima. O loo whenga iai. O leo ua ngā ngaifo ai whaiva Samoa. I le nei fo I aua uli o le aso tonai. Pese e whaamadui atu wai I a te oe. I le manawa o ngā ruenga. Ia ma leo solo I tono le taavale manga I atu le fale po le pasi foi ia po lo lifi aku sisi foi le au fainga luenga e lo ke fua nga ka vale le avance me kongi el pensing ia nga fo I la ko ia ia alo le nga lue
Ea le nā, le au whaipese, ale e whakasa mai Jerusalem fau, e tutuila Amerika Samoa. Ia, tāwalunga atu e fau i le nā vaenga o le tutua mo oe le si ufonga Samoa, tātou telefou mai Australia, Miriam Pomare, ia whapea fau i le whatalanoanga ma le whaletua ia eme. E mele palamo whapea fau i le uso i alua tua Matt. Moli le whaftai le tātou ori insinia, tau whai a whonga mua, ia po le whtalenga fo i a se umanu Francis Ioane, ia ono le au nanga fo i ma le tautua ni nei aso, ia ma le tautua upu i le atunu. Ia moe o le amoa le malosi le aso na tai au, ia ma toi taliu mai, ia ma whaatino le au nanga ma le tautua e pei ona maasani ai i si o tātou atunu. O le mous tātou talanoanga ma le whanetua o le pule le nā o le tātou company Finance Direct le tamaitai o api o le telefoni le mawai api pe a whai o fia whaisau lo whaisau no ngā tupe pe o tau wha le tonu fo i le tala o le titongi ina o lau mō kesi tu wha atasi o loan ma ai tā lafu ai totongi na o le peimene. That's consolidation of your expenses and all your other bills. O le o lua lua o valu fa lima tolu tolu. O lua lua o valu fa lima tolu tolu mo le Finance Direct. O ina tau i e whemai, se whamul mul sa vea. Fesili atu ia e mele toi wha manatu mai le website le masani o na tātou o i lunga su e ai i a tātou credit ratings. O le mea lane nā, e te alwa oi i ai e te loa i foi, po le ale malosi o lo i ai lau tongi ai tālafu. Ia ma le lei o lo credit, e ma whai i o na whai sau no ngā tupe. Le website le centrix.co.nz. Nga ilua li ia la ia leo si awa mio i na. Whatalo whabitoa i le pa ia mawalunga o le taftolu o le tunu, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fwoi mamamalu wha le anganu, ia matua le tuu ma mawalunga sa vi ingo le tua, e mamoli ia na au na mai whata whaitau langa i fia o le tunu. E le ngātai New Zealand nei sa mua ma so se tafo le lalurangi o lo whape nā o na tuli vai ai. Ia ma tawa suasua i le ipu vai o le ola e le au whai ngā wenga. E le whai la, o na whaangalo i nai o tau o ta mamati nā mātutua. Ua malo lo manu malo mai i le ngā wenga sa ta se ai. Ia o na o ngā wenga le tua. Oe u malo lo man malo lo pensione, whaatalo whaatu ia te utau. Mapu mai i maunta malawa. Whaise malo longa wa loa no utau. Ngā patia ma ngā sea i le au nātu i le ngā ruenga le tua. Ia o utau fo i nā. Tua i le ngā ruenga. Le whaife au fau, ma le whale tua fau, te lavou, ma le au dedei. O utau o sili anga o le ngā ruenga pa ia le tua. Ia, whatalo whatu. E le mwhai o nā aruroa, ia ai whatalo wha le lei i le mamalu fo i o le atunu o ta bāmati nā mātutua tua asina. Sina i le ngātai maunta malawa. Ia e whape nā fo i tutonu o whale o ta ngāta mātutua. Ia whape fo i a mauta ngā se ngase o lo whata o toli ai. Ia makaakia ia malaka mailiki o fo i lele ma le telefoni i au tafa o le talingo le to ina ma le matua. E fia whaalungo pēr. Ia avea le leo sa vea ma tala mali e fo i tau te whaafonga iai. Ma vai la au e mawai le fia, mawai le ata. O le au tau whaaleanga ma le au kuku wafi. Ia ngā o le a kiri e o le kua o le fefe. Ia, ai au te walauri o uba au tau. O le au palau vale, o le au whai upusa, o le au tau ai maa, o le au kuku wafi, o le au whai tala le anga. O mai umalunga kako wewa, i lunga o le api o fōlinga ale Radio Samoa, po o le nganga i fo i o whaiva o Samoa, i awa pena fo i a mare tātou YouTube channel.
Whatalo whatua ia te utau. Ouso matua whawhine, wō mai masani, pa anga tō tino. Lele mua oso mo ilungalo tō whine. Fuatino Josefa, Marietta P, ia whapea fōi ia Erolini Josefa, leuso ia Vaisingano, ia male tātou ta matua, ia Masoe, Tauli, Josefa. Atalo whatu whamumoe o lo manuia, ia le tātou ta ma. Ia male whailau tusi o le autustusi, Amelia whamoana mai le lau mua i Wellingtone, talo whalava malole sai whamuia Amelia, ia male tau vasenga, Miriama Fontia, Ana Filippo, ia whapea fōi ia Mel Situa, Tusa, Robeck, le Satele. Erolini, malole sai whamuia tapai tai, ia whaftai Amosa, ia mautou umalamba o lo mafuta mai lunga le tātou apia wholinga, ia mo le tātou YouTube channel, please press the like button, share our program. A whai te fia ata, ma mawalo fia, te lofo i lai fia aka, ia ma fia mawose me, e li ei lisi kangakalai, lisi tu o le rangi. Share our program and leave me your comments. I love your comments. Pea no whai atu. U te ata pa au whaitau fo i tustu singa, ale tō tele e ama isi e sala esi. E o mai, e se ale o ngā larulangi, ma le pāngekara e o mai e. Ma le whale whau kangaka ngā whau oi kangaka ia. Ale wa lua sifuru ma le tonu minute wa te ailei tū lai lima. Wha malulu atu sa iei le wha moe le so. Ia, o le a maua ise a wanoa e tala noa e foi. Ma le sa a veo ma fong of te lai, sui fong of te lai. O le maoto o le paia inga lona sifuru ma le ono. E le te atu o le whainga panota o le lua afe lua sifuru ma le tasi. Le toa whaia na toe, na fo i toa tala i manuketi. O lo i ai lau whanua me le ele o Aotearoa. Nei whatalo whatu, na fo i toa, tala i manu na toe keti, ma lole soi fu manuia, moe lo manuia ia lau o fionga. Ia, o le la ua wha mautu mai, ele sunga le pali te e, pali te le la flafu. O le a wha mautu, o le a whareile a sau nei. O le a maua i le a wanoa. Ia, ele to e Solomuri. O le a maua le a wanoa. Ia, o le a fufola i le whala. Ia, mawhaia le pōtala. A wa o i na ite ai malama o pōtala o le atunu. Tā ua ia. A wa o le ua utalitala noa i mea lo tutupu le maunta le teimile nei. O le toa whala ia na toe na fo i toa tala i manuketi. Malana fo i tanga i male sila a o aveo se sui fofonga fitalai o le maunta. I le a fionga i le whaasina i ato le foa. Ai ono, ai la upepetele whawhisi. Ia malana fo i mai tau i lona vai tau. Ma le teimi sa tu la i mai ai. I le tofi tonu al mautafonu ma le pale mene o Samoa. Ia, usi le lei mai, ma wha mauane lau ka alena. Tuli matai le aso whareile aso nei. O le ta o le itu lai lima. Ta o le itu lai lima. O le a whai ai le whilo. Inga le na. O le so, ia, ele se tātou whatalandoanga le so. Se i vanga nā ai le tamaitai o api mai le Finance Direct. Ia a ua le maua. Se a wanoa maia. O le telefone le nā. O lua o waluwha wha lima tolu. Ia mo le tamaitai o api bea whai o lo e langona e te tau o na maua. Se whaso ni mai a api. I laua. I lau mokesi. Le tau o le nā. Ai, au te le i mata mata i le fono i le so. O no, nisi fo i tutuangi ai, nisi fo i ngā luenga sa whawhenga iai, na paule me lea au te iloa, i le taimi le nei. O le mata upu leo le 10% sa masani ina vevesi ai, ina ua tuna i whainga panota, e mese le whainga panota lea lona 10 o le lua afe lua 10 Ma le tala no ina so o le nei mata upu po le formula lea. Le sa no ia tu la pa fa pe o lana formula na fai ina ia mauti noa ia lava
se vaenga o te maitai i te tonu o le mautafono ma le palemene. Ma, sa mawhaifo i o na i loa ai, o lo tātou tau muli muli i tū la fono ma whainga whaavae o mea whauna ta sui mai e le vaenga o malo of Atasi, the United Nations, the Commonwealth o malo o le taupulenga. Ina ia amana ia malo ia le sao tinam ta maitai i te tonu o pufai o malo. Le lana whai e, o se mea le lei, ia te au o se mea le lei, ai mana tua le lei. Lala fo i lea na o matua i o whaatu i ese ai ma o tū vai lua i le ua. Ioi, o le tū la fono lea. O le formula lea. Wa matua i se sea i sini. Le wha vai ma le tū la fono o le matematika pa o le mata upu o le whaino mera. E o tau se sila i e. Lima se fulma le tasi sui o le pale mene. Le formula ua whaonga, se 4%. Whai mai mua. A maua le lima ua atoa ina, ma ua whaamalia ina. Le se 4%. A le se 4% le na whai muli nei. 51. So what is the 10% of 51? O i lea na lau manu i ai matala tangata o lea tunu o Samoa e matua vale ala. Tu lau whaafonga Samoa lau puto i ata. Ai na mafua i sea. Na mafua me le formula le to ina lea. Wai lo le lei. Whamai foi o le tangata accounting e le leile no merama. Ai na matua i wha se ina ai tupu langa o lea tunu. Ma oia ina tātou vevesi ma vai ai i le whao ngai no le formula whavalewalea. E whaitau ai le au whainga o ta maitai e tau na se 8 tono le mauta. Lea lau o whaalonga tu nei wa pāsia le lafo. E ato i whafo le se 4%. Au ana i toi whao ngai na le se 4%. Au mai ta maitai e to ono i tono le mauta na umala i lea le pisa. Kua maa ngai a. Ioi. Tuai mata ngō fie lava. Ia whea se mea, o le 4% o le 5 tasi, o le 5 tasi ma le tasi. A le wha mea o le 4% o le 5 ma le tasi, o whaipuna o le Mount Fon ma le Paramene, o le ono. Ono, ia omo. Ka lo whai a omo. Le da. Ea ua tūtū wātū loi le omo. Ja, elele a fu ye. 5.1. Wa tātū tala noa nei. E meo le indi ola. O le ala 10%. O le 5 tasi a pisupo. Le 10% o le 5 ma le tasi pisupo. O le 5 pisupo. Male tamai kuata o le pisupo. Se me atola na mea. Le ai. Le me tau na fai. O le whatatia ese o le nā whasi mea. Po le whasi pau, po le whasi pisupo. Ave nao mea ato toa ma meo apa ato toa le nai. Le masfur ma le tasi. Whasi la au. Nā le mea iai. O lona winga. E 5 ia whasi la au. Ia male male au. Male a moki o la au. Tātou tala noa lola ia le i tangata. 5 ma le tasi tangata. O le ale 10% o le nabea. O le 5 tangata. Ia ma le pautalinga po le isu po o se whasi tangata. Se mea whapipi o le tangata. O le pautangata. There is a decimal and a fraction there.
And the fundamental rule and law of mathematics is either you round it up or you round it down to the nearest whole number. I rei teitai au o le tasi le nā ilunga le lima, e mawhai una whai tauina round it up to another whole number. I ono ai, ma ato toa se mea. Ioi, ole, lima tasi ma le tasi. Ona mea le whaingo fie nato. But because we're not talking about, we're talking about living things and living people, there is not a fraction for a human life. Wow, esao. Alala fi na wai lava ma fi na wai lava fa se ato ai. Le tu la fono au tu ole matematika ilona vai vaenga. Ia po ole fa pasene ina foi. O se vaenga mea. A decimal and a fraction and rounding it off to a nearest whole number. Tua i o talia ina ma whaaftai ua pāsia le nātu la whono mai le aso na nafi, na manatu ai i le pā o le pomu pasia tu le epa. Male he ropi pi, wa matua le mali e la valetoina. E o lo lātu i tu, e o i tangata lātou te langolangoina tu le epa, mai se le au vale lele mai Sydney, Australia, le ungari. Ai vale a voinga. Le kinda kare na tu lepa. Ai vava ai. Wa matua I saw losers love. Wa le ba li wa lau le whaangutung tu lua sto ina. Le sunga atu is a mau. Ya mau lolo ta vita a mosa. Yo, tua I lau le whaangutung tu lua. Yo, talo fai, o la ufa fitai fa pitole nai le so. Sunga tu sa mau lolo ta vita a mosa. Fa fitai, ia por fitelenga fo ia le aula. Fa fitai ua e faia le mea sa oma ua e talia ina le musmusunga le nganga pa ia le tua. Fa longo I le me e ta ua. Mole manuia o tangata Samoa. Ao le fo I lo whengai oe. Ma tulanga whaingata au tau mata upu. I le wā o whenga, o le au waa, tuanai masale moa. Whawhetai wa e le tūlai e te pālota, e langolango ina le lafo tu le epa, I le whātua ina o fia mbe, malana kāpeneta. Eo iala o le tātou te tala noa, e le minority leading the majority. O le wa umona whaia, le whai unga le pāle mene le aso na nafi. Le tū maupea le teita inga le te maitai pāle mia malana kāpeneta. Ai la lango atu iai foe. Maolo pito wa atasi ai ma le songa laudi al mali e toa. Paleisi vaenga o le whaatua tua I le atua Samoa ua tasi. Ua tau fia ai le tango au o le fionga le te maitai pāle mia. I le pelu ma ai. Ma ia nga I tuai e fautua ina le fionga I le au mamalu o le malo. Ina ia whaatino. Le whaata ape ina o le pāle mene o Samoa. Io. Au le si scenario tau. Ana whapea e sāwa vali e se maile to oiwa lea sai o malau munu ia pea. Ma tau whono pea le sunga lauli al mali e toa. O le stale I mai te tau o nga I mai I. Wa leva fo I na mawali ungo lea fo I mata upu and this scenario as well. Tu ai ngā mea ia o na tupu. Sa vali e se maile to oiva le nā, tu uaina o whiu mea ma le to ono. O leisi whai ungai whai. E le ma whai ai e le fionga te mai tai. Pāle mia,
ona whaonga lea upenga le nao le pelu maai. Aisea, wa atua le luas fulma le iwa ala auli. Ma ua mawhai ona whaatino ai le whaatuina e whaawau seisi whainga malofau. E au noa ma le fionga le tamaitai pare mia. Masui minista e to lima. Lea na lango i a te ia. Uto vaila il scenarios nanda se manua tu. Ai li mana oi le sunga lauti. E le mana o wale na mata le no lava o lana sa noanga le atua. Sa vea au te le fia pare mia. Na paua leo le mea o te mana o ai. Ia lango ina ia faa wau. Le whainga malo mo le sis furu masina. A o le io o i le si whainga panota. Le mea lena atai tu le epa i le maulea. Malona manatu o le ala lango mai le sunga laudi al mali e toa. Malana whai numera. E tuli ele te mai tai pānambia. Malana kāpeneta. Nā tala lauli tsulu pelu il whaboeka. A when bele na sulu yeng. Talo whai. O se aso silio na matanga. O se aso fo i silio na masiasi. Ioe. To e whaaluma i lava le to ina wa tūla lata. E tā walunga. Lana fo launga. I upu whai o malo. To e whaatua i lava le lafo. Ma whapea tangata. Ioe. Wa matua le to ina. Wa susu uma honge. O lo to toe. O ana mea whapapa. Wale o koe pā fo le peo se pā swango. Whape pā pasi fo le pss. Re umalo ata sole. Ewa aila i ai. O lesi mea sili o na whaingatā. O se tasi fo i si nia o le nato fo i vaenga wha upwhai. Le sunga atu sa mau. Mau lolo le aula. Tavita a mosa. Tua le lango ina le lafo. Asito ina o papastui. Tu i lunga sa vali i fafu. Ai o le tae au nei. Pa ulu sunga atu sa mau. Mau lolo. O ia o le a mei. E tu watu lona tau au, malana palota, malana lango a toa, i le whainga malo, a le whaatu tua i le tua sa moa ua tasi, ina ia tasi le whaamsinonga. One way ticket, tasi le whaamsinonga, a le atu nuu a toa. O le whaamsinonga mawalunga. O soli ngā tula whono, mamata upu savili i le vāo tangata, marisi tangata. Civil litigation and criminal court. E mawalunga pēr. E whaamalu i ngā luenga a le whaamsinonga o whanua masuafa. Tu mau pea, le taita inga, ma le whaululunga, o le whaamsinonga atoa, i lana a fionga i le whaamsinusiri. Ia toi whafo ilea i a tatau, a tangata. Ia lātou mata upu e lo tea, ma whaia i ai whai unga le whaamsinonga whanua masuafa. E toi o ai e apili, i lunga o le whaamsinonga o tālu sanga toe ilo. Ma toe whaatu mawina. Au lape o le tula whono na tapena i le fitu tau sanga mai le tasi le awhi iwa se lau valu sfulma le tasi.
Le sao tele le nao oe tui sa mau. Le sao ta vua le nā tui sa mau. E mau ai le lua vai tonu o le malo. La tau te wha solomori ai ma ta lepe. Le tu la fono lea na fausia e tu la epa ma le HRPP. Ma ia liai ia lata mai le au. Ma tua au. Se me apilitia mai ai. Ai tau nuu i fo iai. Ma se tafo la. Ma folo patato, ma alu o ilo ele Atlantic alu e luai e ina. Alu i o i Amerika ia Donald Trump e luai e iluma ina. Nio. Whawhetai ile tō whāle lei. Lea la ua whamaite. Le sunga lauri le mari e toa. Ave le priority ma le tātou whamua mua. I mea na tātou wholawhola atu ia Samoa. O le a tātou ua mai e whai. Tātou ua mai e pasi pili ia. Whasolo muri mea ia. Le teu te unga le whawai ma pili e luas fulu. O le whātū ma oti. Ma whātū tō tasi. Le whāmasinonga whanua mswafa. Ta lepe whasolo muri tiai. Diai kai. Ia. Ala manatu le nao tu le epa o tau o le fast. Whātū tu e le atua sa mua ma le whainga malo fau. O le manatu whātau wha le nao tu le epa o tau e valea. O tau te le iloa tusi se tu la fono. O tau te le malama lama i le wha winga ina ma le wha tulanga ina o se tu la fono wane. E matua po poto te le sui o le a inga i le wha tua i le tua sa moa. O tau umalama na filifilia e le tua. Ta wala mai le palonta atangata. Te vavaaila iai. Ile lao le na whaia le tua i tutonu le mauta whono ma le pāle mene i le asona nafi. Ina i o mai ei whatasi e tutu whatasi. O le asili e tu foi. Ma mamao o lunga lau tau malu si anga. Na ilo tula epa ma le chapipi ma le sifuru lima le toi nei. Ma o te lo le te vaanga tuane na. Ale sunga ya tu sa mau ya mau lolo. Ta vita a mosa po le ftelenga le aula. E alu atu ai lava ma mou atu ai lava. Ma lango ia avea o se poutu toa e a toa iai le lua vai tolu al malo. Ma whai ai ala tau whaiunga. E matautia. E matautia lava. Kor silinda, whabata ai se ha. O tolu foi, mo le lava foi e tui sa mau ia. Feto ai, ma whea ngai ma whainga tā. Wa au mai e lea tu la whono whavalvalea i tonu i. Whai le manatu whaasau sili. E ma whai ai o na lātou tale pēa. Le whaavae, ma whainga whaavae. O lo ta oto le tu la whono e pui ai whanua. O mia sa moto, sa loto ma whanua. Whaaleanga nuu o le atu nuu. La langa i lunga whaamsinonga le vanga whaatolu ma le wha ina ia misa tangata. Ina ia tau le atunu. Ina ia fasioti e les tangata ma masaa le toto. I nei tu la fono wha vale valea. Nā le tala. Justice le sa tele rapi o le Palestine le whaamsinonga. O le tu la fono e wha vale valea. O le tu la fono e tupunga mai i le mea valea. O le whai poiponga, ma le whiusua inga,
ale tamaloa whaavalvalea, ma le whawhine whaavalvalea, whanau mai le tūla whono o le pepe whaavalvalea. Aua tila ia. Ioi. Ia lau whaalongolongo, mai leo ngāri vālea le. I le mea valea leo ua tūla i mai nei, o lea ua whasao. Ato i whafo. This full percent, te le lola po lan mo no o ian le lawa leo, te se i vanga o manava o no watu lea. E toi mata po ani unga le fono. Ai a whai o le nai te whaalongolongo mai, sa e matua usi le leila usi sila malau mai, moa ma wha mauro vusi pau, i tau alumanga o le fono i le so, o le ale me o iai pili na e tolu. O le ale me o iai teu o le whawai. O le ale me o iai, ia le mata upu, o whainga panota, e whaatangai o na panota, ma le sita latu tangata, whaafonga lei mai le mele nei. E le mawhai, o lo tupu maola le atunu, maona tangata, Samoa. Wata mamai tangata. Ua whemala ngai fo I Samoa I atunu e fio le lalulangi. The diaspora and the international travel of Samoans all over the world. Lesi mea tā ua tele. O le sao Samoa mai atu nuu I fafo lea lava. O lo iei le langona ma le nganga whaasausili o la wari I Samoa. Ma le lato manatu na le masani tano iei. Ko I fafo sueng ko manguia. Sailing manguia. Tu mai Samoa mātou te pure ai. Wawai, wau tō whafungata. Tu mai Samoa mo le mau te iai te tai le tunu, ma whaile tunu. Yes sir, of course. Ai ole a ia ta tau o tangata, ele ma whai o na tau mia pia, la mea tō te whewhe I whai. Why are you so scared to allow people from overseas of Samoan descent to vote from outside? Le whai lo lātou sao, ta tala le wha malama, ma tilo atu, ma whai lana tautu o le ai tau malele ia Samoa. Ewi o loa tawala mai lona a inga malana e kalesia ma le lātou no. It all adds up. Le Foreign Reserve le nale le tau ngā tupe le atu no o lo o whai mai ei le sao o Samoa o lo alala ma papa au I fafu. Nalo tu manatu. Manatu whapito. Mena tau manatu whapito whai longa tangata. Mai tātia mai le malo iai mato. Ale ai at tau le tala no so iai. Whea la e whanau mai ai. Ia le pati, o le hero pipi. Malona pui ingo le ai at tau o tangata Samoa o lo whailo lato sao I matau ai no nofo malala I atunu I fafo. Ia nai tau o le mele whai longa tangata. Bele nai ta ole fai me fa pito. Io ta tala le avanoa mo Samoa. Ole mea lofa ta ua fo ile na mo Samoa. I lona sao I matau I le tamau a inga o Samoa. Leisa me whangata, technology is around. Biometrics can be done anywhere. Po ele ata lolomi fingerprints wa ai pe fio ka nifo. Ia kari e? A wale mea sa ole na. Mumusu. Me walava mātou ia mātou te inei. Alo whanga mai. Whai mai e pānota mai lātou te leilo la sui tau wā. Wo. A leilo whawhea. Ko le wawa i atu I televise ma. Ma whaalongolongo atu leiti o. Whapena fwoi. Ea le tele o penga ta whailangi. E te iloa atu atanga tō lau tui malo ma lau tō nuu.
Malama le le iai. Yo. A mai foi fa mtalanga au mai lava le uto a inga ma uto no o ile kamana. Fesa uai. Ile ai se fe au sistanga te le nam ta upu au to ma fo fonga lava na. E tau ma foi e punitia le mea mi o tonu ma le mea te tau na fai. A o le ava noa le leifo le nā mo Samoa. O i loa e alofa le lona atu nuu ma le pūlenga. I ona tangata o lo ono nofa malala i fafo. Le nau na watu i le fia filifilia ma le ava noa e whaiela na palota i le sui e lona i tu mano. O le totongi le nā o le sao Samoa i fafo. Wha mātangatanga. Leo atu ma leo atu ma leo atu i tausanga uma po o le mai o le pae inga ma le pae inga. Ina ia fesoso ni foi. I le tamau a inga o Samoa lo alana ma papa au i fafu. Au le tu ua ngā ruenga. Mātina elele o lo fatino ia tunu i fafo. Ava no fai ngā ruenga. Le teknolosi lele o ava no mai. Fai atu nei lau palota. Au le toe whewai. Teimi tonu lea o le vevesi o whemalanga inga o valele le atu ma le toe o mai i pau se valele. Health and safety checks and measures. Ioe. Vai le tā ua tele le nā. A leo le nā. Ai fia palota nei fai au registration. Fai au biometrics. To tongi malau tupe te palotai. I mean, if you really want to make it a scheme to make and spend some money and roll it back into the pockets of the government, why not? To the Electoral Commission, to the House of His Excellency, the Office of the Consul General, the Office of the High Commissions, the ambassadors of Samoa all around the world. Yo, na me fa mai fa finga na fa ile mea. A ta mai ti to tolu se lau lale skolsipi Samoa I fiti. Fa ye se model po se prototype na. It is a control number, it's only 300 or 350. Use that number as a prototype and an example, a module, a controlled module. On the fatu stu saila e le fio tangata Samoa lo la fafu. You know. Le toi popole le tutongi le pasese ma le watu ma le toi sau I le na o le fio lau e kisi Samoa. What's wrong with that? What's wrong with that? You keep on bringing on so many excuses and excuses and excuses to stop the protected right of Samoans abroad in diaspora to vote for their country. Yeah. Now, o mea I e whai e te ngata e fia ola leo langa tai ese na o ia male tofinga male tulanga te tai dictatorship. Le sa whai e hiki la, le whai e Putin, le wa matona whate tai hei alto ino tano trumpet. Lango e maulolo ta vita mosa le mau le malo. E winga I tula fono fam sinonga fanua muswafa. Ia tasi le fam sinonga. Ma nate lango ina fo'i le malo ini pili tau fa ofi. Ma le teunga le fa vai. Ina ia maua le whainu mera o le lua vai tolu.
a le whaatua i le atua Samoa ua tasi e whaatino ai. Whaatino ai lana swinga le nā. O le whaavae ma le tula whono whanua misuafa. Lango fo i ele sui whaipule, ele tula whono whainga panota. I le stala ma panota atu tangata i whafu. Le whaavae ina ia mauti noa, le au whainga o ta maitai tonu. O le pāle mene le ua ato i whafo. Wau i lunga vai o le se fulu pasese. Wau i lunga vai, au i lalo le ulu, o le se fulu. Pasi. Le na. Le toi whaanga ina o le se fulu pasene a ia mauti noa e to ono to mai tai o mai tonu o le mauta pe mai se whainga panota. Oka ni tala mana ia sa whanongolongo ia nei. Ia oftalai fo i pa ua sa loa le fionga i le li. Min sta fau o le mata upu e winga. I le tasi le miliona ta la. Le polo keti le nā le whātua i le tua sa mo wa tasi. The baby of the fast party. Piona ta ue. Ele fionga ia Honorable Ana Rosa. Honorable Morioo. Po Honorable Mulipola Ana Rosa Morioo Ali. No vasili il palmia. O e whaatutuina. Malao ngā ioi mana ngā luenga. Wā laiona a mai au. Wasui mai i le minsta o tupe. Ai au mai au i e vema minsta o tinamta mai tai. Maanga whaso tai. Male ta mau a ingo le tenu. Laltala fi me. I was very confident and comfortable with your work. And there is no other better person to look after the baby of the fast. And what is the baby? What is the baby's name? $1 million project. Tasi le miliona ta la polokets. La le tala alanga aya. Honorable langa aya. Leo wa tātou se e mai le miliona lona tolu. Nalana tu wai le tufaina o miliona. Ona sa whaatu langa. Au lape. Matusi ta iala. Sa tau fili mai. Sui o fono whawai. Sa tau mawhaina ia whātai tai. I le tusi ta iala o tula fono o au lape whaungai tupe. Ale malo. Wanei. Le tasi miliona project. Le poloketilinge. Lima se furu ma le tasi fono whawai. Tolu tausanga. Wa tofu foi. I tu ma lo e lima se furu ma le tasi. Ma se vaenga o le vaenga o le miliona lona tolu. O lona winga. I to tonu o le tolu tausanga le ua mai atu. Ma le faa ta moe atu ma le toe faa matu atu. O le isi miliona. Ua atoa iai le au whainga. Le se lau limasfuru ma le tolu miliona ta la. O le ua te atu. I le tolu tausanga ua tuanai. Ngai ngi me whapenanga whikura e po mangiska ngaka. Tu whaatu whapenanga. E mata utia. So if you think about it, the updates of what's already been spent and received. 51 constitutions, limasutasi, i tumano.
Le 3 miliona lea ua whaasoa atu. Lea ua saunua i ai i alanga ia. E lea toi tāwhia fia ni mano. Mai ko li poki kongu. Ia ngā wakure o kou lole miki kai au. Mai ko milionga kongu. Wakure o kou lole miki. O le ala nā lole. A watu tau tupe. $153 million in 3 years. My goodness. Whaafitai i le tua. Vai ngā ruenga le leia, lena mai le tau. Whaasindo ala ma lau tau manu lau ti ma le manifesto. Lea. A nofo nei lai tu malo ma toi tilo na ia la tau atina e. Ma le 3 miliona lea i tutonu o le 3 tausanga. Au te ofua. Pau tau le tanga e wailu watu lotu i le epa. Ma le mele mafau ai e toi fo i ane tu le epa. E le teita i le malo. Nela o fai atu. Tō vai le mere kolospisi fo i le tutu i ai ia lau papa whaalava fo i e lua whapeu tapuni le whalosio. I le tai toi fo i mai. E loe tangata. Le me whai e le toi ina lea. Sa lalo i lalo polo keti au ngā. Maati na e anuu. Mai tu ma lo sa whai e le teimi lea. Lala na e leino te lelo whatuatua. Ewi nei mau meo o pisai. Au tau sila sila i le vai asuna se ima vai atu nei. Ina ua toe wha mau popo ma whaatulanga mai le ainga whaatuatua i le tua sa mo ua tasi. I le maonta o le Oats Club. I le Otahuhu Rugby Football Club. Na ta whaapea ta eita a nei. E yaini tangata. A maua ni tangata pe msalo pe maua se lua se fulu. A wafo o tusinga ia le waru lunga. O le api o fōringa. Le tau whaaleanga mai o le lai tū e lango e le hero pipi. Matui lepa. Whai mai laro umalepe. Na umaleps. Langa o kareps. Moita fefe. Ele matautia. Ele sau soli le aso sa. Le aso sa pati le di ia o sau soli e ia. Fia se lau mon tupu tangata sai o. Sa la tau mori bau e foi. Oi la tau sa lango sua. Ya tu la epa malhero pipi. Ai lo la tau whaanongo longo i sau noanga. Papa ule sunga le lauli le mali toa. Ma le la tau tilo. Ina ua vale whangatia. Ua sola le tabaitai. Ma vatu lisi vaenga. O le pati. Ia lea ia se me lea ngai. E oa i o, ai tali tonua, o lo o mau le tafue i. Ma le ponati. Nā fua ai. Na wha ma popo. Ma malosi, ma tūlai mai, ma manuia, ma manu malo ai le pati wha o le wha tutua i le tua sa ma utas. Nisi na tūlai la vai o, ma whai ala tūtala, ma tō nei sa nangorangoi. Ai o ma tō whalong. Na ngona i o ma tō tino. E tala noa mai loa le a tau sa vea i ma ta upu wha porkiki, ma ta upu le tūla whono, ma me ia tupu ma tō malama lama, ma tō whai atu. La e se me le anga nita mo lauri wa whai ai tātou. Matango e whatustusa, saunoanga pe au ina pa usunga. Le tule epo le alo le mali atoa. Ma le sunga lauli le mali atoa. Ona e loa le ina.
winga o tangata, ma le ese e senga o tangata. You can actually differentiate personalities of these people. La ulian ale mali toa, matula e pa ale mali toa. Una e lo le ina. Fai lau wha msidonga. O ai te fia ola ai lalo lana teitainga. Ma e muli ai, ma mau ai lau fia. Oi. Tasi a lau mate ma e tilo iai. E te iloa le te ngata o lo o atangia ma wavala mai le alofa mō Samoa. A leisi toi ina matua. Tua wavala mai i le mea ta o le loto leanga ma le tau wha leanga. E le leia na porokiki. Sa le leia sola. A le teimi le nei. Nua matua i manongi leanga porokiki na. Ua mafuvo i porokiki na. O matua le toina. O tau sisila fo i ai e mo i ini, ma tau mafau fau. Ma tau whaaleo se tala. E tā ua tele. Le o malama e fai unga. Nela o tau silsila iai. Ono e matua i mea mātanga ma le mea māsiasi. Ua toe tau leanga ina i lava le toi ina. Ua matua. A o loo na nau pea i le pule. Mata lepe mea. Ina ia tinga ina tangata ai toe fo i e whaile whai ngā panota. Ioi. E matau tia. He has embarrassed himself by allowing this motion to go through with no hesitation. Ioi. Nā lawa na tu awa no ia ile, fionga de whongftalai. Pele malia ia e tati ese. Ia lea. Ia tati ese le lafo. Toe watu e male whautuanga. Al sunga lauli al malia toa. Ea, ele malia lava. Toe sulu le pelu le whamuenga. O mai tātou nuti mea whatasi. Whai mea naranai o na tātou o mai. E matautia. Now, this will never be erased from his record. And public acknowledgement of embarrassing an embarrassment to how old he is now and still challenging to become the next leader. Vai le me na ta o le fie loa. Mana o fie fa iso na history. Ma sono tala fa solo pito pai pe o le mele na fa ni Donald Trump. La lua sa lo fa nga uma. Na u soli tu la fono ina ia langolango ina o ia toi fo i maile maunta pai pai. Ina ia wha maa ngalo ia na sala. Maana soli tu la fono o wha maa nia. Ai ia maua i fo i male awa noa. E toi wha sa o loto mai le au tasi le afe lima se lau. O pango ta. Soli tu la fono fasio tangata. Ile mea na tupu ile aso ono. January Insurrection 2020 ina ua le malielo na loto ua whaia ina tutolo I whainga le to ina o Joe Biden ma Kamala Harris. Ne ma whai. Lea la o tau sila ne iai.
sili la le tu mai lo mafofau. E au ngā mō le sunga lauri al mali toa, e au ngā fo I mō le whionga le tu mai tai paramia. Now that you have survived this motion of a vote of no confidence in Parliament yesterday, and it will go down in history of the Parliament of Samoa and its constitution as well. Whaamata, sili le nā. E leo se lao le lei ea le nei na whaia le tua. Wa au mai e tutu whatasi ai la uli ma le whionga le tamai tai paramia. Ina ia toe pou ma toe whono le upenga lea na masai. Tātou toe olo wa api to tasi. Ma toe au mai I to tonu. O le maota ma le li o lea. Bring them back into the fold and reinstate the 6 of them, including the Prime Minister, into the fast caucus and political party again. Awafo ele pule mai le parliament, ele pule mai ele leo. Lese se pule mai ai. Na whaate atua I ele vaenga whaupwhai. O le vaenga whaupwhai fo I la tau te toe tadia ina. Fusi mai maopa mai. Tatala no tanga. O le upu o le whatea. Ma le pati. Tātou bali die. Whatasi. Mo le se fulu masina tātou te. Whatino ai a tātou wholwhalanga. O uma. Ona suatia I le ala. Uma na wholasia I lo mamea. Uma na whola I le atunu. Tamo le mwhai. The Parliament does not have a right to this. This is a local, political, central, pertaining within our own internal affairs of the caucus of the Fast Party. Why can't we make up? And of course, for four le ala mea. Tatia umanisi mea. Any other animosity, any other turmoil, any other crisis, let's put a stop and a halt and hold on to it. Let's come together again. It will be even more stronger than ever. Altala tau ye ya nafi. Ile sauninga na tatalai ia le ole ata na tusi eni tupulanga tala mau. Mau fa pipi I le manukau. Ole ata ne ole sunga ya Whanana Efeso Collins. Ioi. E mana tu ai le nei tamali o te le rope te lo mamina e fale fonga fale ono le mawalunga o le ata na tatala na nafi. Le alo lilo maiava Whanana Efeso Collins. O le whaalo mawalunga le na. Wawawa ia tulu te leo le ata e fonga fale ono. Fonga fale ono le mawalunga. O le ata le na. Au whaftai ua. Mo se awa noe. Balau lia I le. Fui soundinga tā ua. Ona I le ngata o stangata fui o se woma mai. E le li'i fautua, a councillor, a member of parliament, a le green. Ai
sa whapenao na te lelo na sao na whasoso ni ai, ia te anau tuiono i le pili fo i lea, o le sitiseni a Samoa. Nea ua manuia ma ai nei ua over le whasa lau tangata o lea o lātou maua. O i lātou i New Zealand nei o loo, sili o na manuia ai a wā o le nā ua whaatanga o tō una o tō ua whaia o tō emergency benefit. Emergency benefits la le nā, e nā o le tolu se lau walu se fulu, i le vā ma le whasa lau lua se fulu i le bai aso. At least o nai maua se tupe. E whaatali tani e le tūla funa fau e ave e se ai, le se fulu tausanga e umia ai e stangata. Le sitiseni New Zealand ma le tusfolau New Zealand. Ona whaato a maua lea ma e anga waa i le full pension or the full superannuation. Ia. Whaatalofa lunga le tātou. E le tātou apia fōlinga. Ia le whama ia. Ia e rolini ia o le ua maka o omo pengi maka o se lulu. Sunga. Te lea. I la tau o lo fia ma whanongolongo pe ao o ina manino ma mala malama le whaitau. I male whamatala ino le tulafono ma le tātou whawai. Puao leota talo falava malo le se fomanuao whawhili whanana asianta solofuti whatalo fatu malo. Whamea ia epi happy. Ia sawa ai se pusi a koma se afa pusi. Talo fai. Ia sawa. Ia wawa me o tala ula na ma mea na e tupu mai. Na o kala le angare me mawai. Le sa o ia fotino Joseph. Ia ua round, o le alan me le oi. Wa o le merry-go-round. Nga o mea vale a me. Mo to sisila ieng. Nga o mea vale a me sawi. Ia. I ko inga ne. Ia o alofatu ia Yese Tupua. Yese Tupua from the Navy base Pearl Harbor in Hawaii. Alofa Yese. Ia o sisila lai mea matautia leo o tu lai mene. Donald Trump with the U.S. politics. Donald Trump, millions of government and federal officers and workers and staff have been fired. Millions, faitau miliona ma miliona, tangata whaingaluenga o le malo. A mata mai i le whainga tangata lea o te tauna tipoti fo i wailers tangata Amerika. Elon Musk and President Donald Trump. Ala tutuli la tangata whaingaluenga, ala whawhewhea na whaingaluenga. Leo tutuli tangata Mexico, tangata Latino, tangata Filipina, tangata Colombia, o e na ngā lulua i whaatoanga, lāre mele le wia. Whamai nei ole e pa all inflation on the same day na whaatautoa Donald Trump. Inflation is climbing to unexpected heights. Millions have been fired from the military inspectors, watchdogs. Those are some of the things that are not a good look for all Americans. Starting from the FBI, Turi, Faitau Million, Faitau Wafe, CIA, Central Intelligence Agencies, DOJ, Department of Justice, Government Department and staff, state staff. Oto Siciliai. Tangata uma, nā tau te le I lango ina le te malo. Le lau sa umalana sa lalo lea. E leo se mea le lei. Mō tangata uma o le atu nuu o le malo tele o Amerika. Anyway, e mo tau tia.
Le mea lena. Ea. E ma tau tia me o lo tu lai mai te tonu. O Amerika lava la tau ia. Mai e le o se mea le lei. La tatu o i tale peselea. E wha talo wha tuai ma wha manuia tuai le whainga malanga i lunga le ala. A o tā o e mo moli oe i lau whale. Ina ua ngā ngaifo whaiva o Samoa i le nei asoluru. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональной... 5, 4, 3, 2... Tagulo lima sabali bali awata uwa mole numana itu mailo lofa yate au nei oi le ai te le mana oi o te le mana oi saula ia oi lo dia seita fatasi o folinga ena e matalasi oi la udia saula ia seita fia no alofa mo oi e matautia Amata mai nei yoi ne whaavau E te yoi, e te le ai Awana wa nei E vai Tau tau, se tu ma pau Come let's go, ke ta whapau Ta eva ile nei po Mai whala le ta pai ngā wo Tani toro mai nei ui ne manu hia Le whawhisi lava o e lau ria O te pai, atu nei it's okay Trust me baby, I will love you always Alu atu I lo whale Ta te talano O ma whau whanga ia oe ele au no Fia manfuta ya oe ia so uma Oi talo whai loa lofa whawale Saula ia oe lau dia seita whatasi O folinga ena e matalasi Oe lau dia saula ia seita fia Loa lofa mo oe e matautia A ova aia oe lau penina Loa lofa ya oe e mai le anganga loa nganga nei Fia fai oe mo sei Fia fatasi pe ama oe amata I le aso nei O lau penina Loa lofa ya oe e mai le anganga loa nganga nei Fia fai oe mo sei Fia fatasi pe ama oe amata I le aso nei Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Tala tu o ma fa fanga o no o fia e a
la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa i Aukilani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Se inga uka amilo i Aukilani. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tasi lima i watolu a mo. Radio Samoa. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. You, my darling, you. Bittersweet memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Treat you kind, and I hope you have all you dreamed of.
Yes. Great classic right there from the late Whitney Houston. I will always love you. Tautua ma oil su fongo Samoa, le radio Samoa, su lima i watolu a mo iau kilani. Ina ua toe lua se fulu a 5 minute o na tale o le itu la fitu, tale fitu seu i whanua le tātou polkalami. Ai whatalo fatu ia whitaia i mauso taitu unga, whapena fo le uso ia Andrew Sua. Watching you from Uluru, Machijulu, the Northern Territory of Australia. Talo fai. Ma mau kelen mea sole o iari. Ya, alo fatu tātou polkalambe ya te oe, ya malo fo i ainga, ya mamafua anga te tau a nga i atuai ina, pe o e lafi e fo i nga. Ya po fai e fo i sau atinai. Whambai ia le suilea. O taluai ngā luenga, whamai a o whaafonga mai a sui o le vai maunga. Ea, le fio anga. Talo whai. O tōse sele e le mea na whai atu ai. E iai tangata o le a o ese mai le HRPP. Lātou te pālota e lango le maua le malo. E le swingo se tu la fono, te wino se tu la fono, fa pena fo ini tu la fono tau fa ofi. Ma le fa solo muri ina, o nisi o tu la fono e le tala whiangaki, i to tonu o le palemene. A wase manui o Samoa. Lea la o tau sila ne iai, leo o fai mua bua le fa teita inga, tasi leo walu ese, ia maulolo. Ua atoa ai loa ma le whainu mera o le lua vai tolu e sui au mai, so se mea mana o le malo. Ioi. E tā ua tele le mea le na. I always said this to you all along. There will be a few members, if not a few members, there will be several or about 5 or probably 10 of them. O le a lātou woe lango. La whawhewheo na tutu i nai te te. I mea sa whaata tope. Ma whaia i se tū langa wha vale valea. Au toi mawhau nei i tala ma saunoanga le fionga. E le li i Palestine o whaamsinonga whanua maswafa. It was badly written and ill drafted. O le mewa lea. Nena, lea la o toi o tia ia i la tau le mea lea. Ma ua whaalongolongo atu fo i whaipule o isi tu malo le HRPP. E a fia ai ma i la tau. A fia ai mo lātou whaasinumanga, o lātou whanua, o mea sina. Mai le te tau na nofo ai pēi. Le fo i atangia mai ai i. Whamai na paua leo le whaipule na ia whailo. Ma avela na whautuanga ile lafo leo. Whatatia ese le lafo. Lalan mele o whainei. Wa whai atu lava e le inisi o i lātou, e loa le leia e le lava le lātou whai numera. Ai whai a lana winga na whai le lafo lea. Whātū le lafo lea, ma le manatu, e tō sina mai iai le manatu o lauli. A o le tō whāpoto le na whai e lauli, le wato e tau valea o mai a i lātou. Ira wa whai atu lauli. Wha moe le pelu, suru le pelu i lona wha moenga. Ala le tala atu le, pana toi tu la ia neai. Ne toi iai a seisi vaenga e alo whanga iai ma se e se mai ai le vaenga wha upwhaine nei. Wa mātou manatu o le a wha wau pēa le mātou lafo wa tui natu. Nana uma wa manu mā loo. Ia lei tū a fia me mala auli. Tū i fo ilunga ma maulolo. Si i malana atu alu loi fafu.
E vela le por kalame le au vale nga kindergarten na ali mongi ma tula e pale I Sydney le fale o pi inga masakang. Le lauina ma le whaaleanga ina o le fionga I le sui mamalu le li whaipule ia maulolo. Whaangutungutu lua e tala pepelo. Ioi, a o le ngā yo inga le na whaine maulolo. O te matua I a mene, o le matua I toa, o le whai unga na whaia, e le sui mamalu ma le li whaipule. I ke aku lepa. I le popole iai. Ia e whawhongwhora I tala atu lepa na whai. Le ilo le mako kama lepo. Po whelenga oso koe ama, lua koe ama, hanwa koe ama. Whatever. A talo whatu ta wa esina. Nā lolo se fumanuia J.J. John. Ia, nai tua whawhine ia Fortino, ia whapefo I Marietta. Nā lo whawtaile. Whamalosi mai le tātou wa onga le nei aso. Mole whawhonga mai le tātou o tunu. O se teimi o le vai aso le nei, ia po le whai unga fo o le vai aso. Ia o le a whaalawi loa atuai pe a longo mai au. E le lau. Le tei whono ma le lau ale a inga whatuatua I le atua sa mo o tas. E longo ai pui ali le mamalu o le atunu I le aso o le atu e whaia isi si a tātou fontanga. Ma wha wau ai pēr le tātou le stala. O le lua se fulu tālama na tua, ia le nau o whailo, tauna le stala I New Zealand ei ma tātou le stala fo I Samoa. Awa e tō tele isi au ponga ua I aku I Samoa. Whame o la tau o a fo o le Fast Supporters Group. Ale lo le au HRPP. Ia na otu le ia, liri wan fo I ai la uli ma le vaenga I Samoa. Ma tali wha le lei, tali wha le lei o la tau tonga. Ia le la ua whai lo le fuafuanga le nā. Oi lea, sungalu ete Fia. Watching you from Salt Lake City, Utah. Yeah, fatalo fatu show to fine Doreen Lavea. Yeah, malefanau o lo fanu longo mai foi na I Salt Lake City, Utah. E mana yo uso ato na yo utua fa fine to tele o to sa tato. Onga mama futa ile Polynesian Culture Center in the Brigham Young University la ie Hawaii campus. Fatalo fatu. Le uso e avesingano. Talo fa avesingano, ma lolo se fumria. Ya, fa pena fo I lato. Uma lava lato te tuli au po. Ia le tato polokalame. Le ngate le nganga I fo favor. Ya, fa pena fo I le tulanga le tato polokalame. O le tano ava. E ili fasisi langa leo te vava e tupe wa misi ia tau. Mai le fionga I le fionga ia patele Michael Enderman. Pataro fatu I le tina ia anti lave afa masanga poe la ulu I na kahuku I la I Hawaii ma le tu fin pele ia Yvonne ia matamaita I o Siobhan. E renga te lea whatalo whapitoa lava I le uso a Epikopo. Bishop tu iala Savai Naya, ia malo utua whawhine, sione whaletua ia Siniva, ia male whanau I Salt Lake City, Utah. Lo whaanga mo outou, ma tātou le mafuta I le anga I atu. Ia ai whamwe moe. Ia o Maria, ia whapena fōi o na maua le manos. Leila ua mai a le fontanga lea na fufua mo o le maftanga whaiwhi au so whatas. Vasolen te nei sa mo waile
sa whai ele whilo inga le nā le Palestine ia whapea ia mawhtanga au so o whatas. O le tātou au lango o le whatutu le tua sa mo o tasi. O le alongo mai o le lau ma le Palestine po le te whono. Ia na au whailo fo le le whangatia. Le no whanga ma le aso o le a whatino ai ina ia tātou au whanga poto iai. Ia ma whaatino ai pēr ma whaawau. Ia le au mai o whaamatalanga e winga ia te utou, telefoni, tuatusi, e-maili, ia malau lua se fulu tāla. Whai ei lau le stala. Mana tua la, o tau ia o mai, o na le stala mo i nei lava la tau ia. O le si vai aso, e o mai lau le stala mo Samoa, ma o ina fo e mo mai malau Haiti. Ina ia whaingo fia ai ana whatino, ia vaenga ese mo le tātou whaamboi moe. O le uoto e sfumba le whaambi nute o na tā leo le tu la fitu. Wawa atu pe ia o saupo le sunga ya teito le a ave mautou ave pasi moe o le waa moe. Ai anga le leile atua o le mai o ngā luenga ma tiute o whaiva la flima le nei fo ia fiafi. Ma le nei aso ua tāwanunga i ai whaiva o Samoa. Amduia fo inai te mam tina matua, pui o tau lunga le ala tele, ia ma whapenao na o moli atu lau tau soifua ma le saunga le mu. I le whali, ia, se pese a le atau sa ve whamai atuaile, ia le tātou. Oi whatalofa whapatoa i si o tua fine, a mese si o tinana le whanongolongo mai. Talofa mam, so alo le urua i ali i, pale mata o le alofa i la no i na i mota aftai le tapu ai mai o fatalofa tu lo tua fine ia ina ma Gerard ia ma si o lua fui ainga i na i Hamiltone ia pe a fai o maua mai ia le au nanga ma le tautua i le nei fo i a fiafi e whapea fo i le sunga a Patrick male faletua le tua fine ia tina e masia au lua whanau. O le tala atu le nā male nganga whaaloalo, whamuimoe sa manuia lau whaafonga mai, la fo se tala ua pa o papa i lau whaafonga. Ia, malu ave whale. Ma tia i ma whaalelea, ma whaatawhea pe o le tawhea o le lafo le na whaatua e tuila e pāna nafi. Ia ka whea kua malu wakua i lava i le au au. Ele vai pe ni tala tangata o matua le nei to ina ale fautua ina sesi o sesi foi ina ia tu uia le mea o le fia pule mana manatu ina ia toi papa i le pule le ata so vele nei ala fatele mo oi you look after yourselves and take care on the road. We'll catch up with you same place same time right here ele nganga I fo favor Samoa ile aso te au le whaatawhiti o ngā luenga uma o le atunu. O uno foto atasi ma whawhangai o sautua nasi le alofai mo oe wa pei o se mai awele lai se iani mai si o le oe tafia whalongo iai la upele ea o fea o e iai la rolangi pua male manu Wasola le la fa sulu sulu Unai o foli nai Wa mo atu Pe ana e la Salata mai